wakati Paulo na Sila walikuwa mugereza, bari mu nzu y'imbohe, haikukuwa njo turi ya kwanza banaona Mungu. Sibwo bwa mbere bari babonye Imana. Bakaanza imba byenye Mungu anabatendea. Batangiye kuririmba ibyo Imana yagiye bakorera. Balianza biimba. Batangiye kubiririmba. Mungu avumili yake Imana rero nayo ntigitinda. Atalijifichikaka. Nubwo yihishe. Bakianza kumwabudu. Iyo batangiye kuramya. Na kumusifu. Na kuyihimbaza. Yepeke na kuyaka. Yoni nirizana. Haleluya. Haleluya. Dushimiye Imana kuba hano. Tuko hapa juu tuabudu. Kandi turaha kugira ngo turamye. Tuko hapa juu tusifu. Kugira ngo dushime. Na ni kwamba tutasoma neno. Niyo mpamvu turi busome ijambo. Ya kutusaidia tena kuwaza. Yo kudufasha gutekereza. Juu ya kusifu na kuabudu. Kuramya no guhimbaza. Biblia inaonesha kama Biblia itubwira ko nguvu za Mungu imbaraga z'Imana zinakuwaka katika kusifu na kuabudu. Ziba mu guhimbaza no kuramya. Mu kitabu ya Matendo ya Mitume. Kitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Sura yake ya 16. 16. Kwa mstari ule wa 25. Murongo wa 25. Ukifika mpaka 30. Ukagera ku murongo wa 30. Utakutana mtumishi wa Mungu Paulo na Sila. Arahuza asanga umukozi w'Imana Paulo na Sila. Abakukwaka banashiba. Ntabwo bari bahaze. Abakukwaka banapigiwa mikono. Nta nubwo bari bakuri gukomerwa amashi. Abakukwaka banatoka pokea makuta. Nta nubwo bari bavuye guhembwa. Balikuwa banatoka kufundisha. Bari bavuye kubwiriza. Banabakamata. Barabafata. Banabapiga fimbo. Barabakubita inkoni. Banabamwangia mai. Babamenaho amazi. Banabatukana. Barabatuka. Banabazarau. Barabasuzugura. Banabavuruga chini. Babavunga Peleka mu prison, babajyana mu buroko, banaenda ikala pamoja na batu wenyewe balifanya madega, bakoze ibyaha bikomeye, nabo ni batumishi ya Mungu, kandi ari abakozi b'Imana, abakufanya kitu ntacyo bari bakoze, bakakumbuka bibuka ko kama kule mbingu kuriya mu ijuru banakuwaka banasifu baramya na banaabudu bakanahimbaza, na nguvu za Mungu imbaraga z'Imana zikagaragara. Olie ya kulia, aho kugira ngo barire, olie ya kukumbuka magumu yabo, aho kugira ngo bibuke amakuba yabo, aho kugira ngo bibuke imibabaro bafite, bakakumbuka kwamba bibuka yuko kwa ile mazingira aho ngaho bari magumu yenye biko ndani, mu bibazo barimo, inabidi batukuze Mungu, bibasaba ko bashyira Imana hejuru, inabidi bainue Mungu, birasaba ko bazamura Imana. Biblia inasema hivi, Biblia iravuga ngo bakaanza imba, batangira kuririmba, batangira kuririmba. Balikuwa banaimba nini? Baririmbaga iki? Balikuwa naimba zaburi. Baririmbaga zaburi. Biblia inasema juu ya zaburi. Biblia ivuga kuri zaburi. Ukisoma Muagano Jipya, yusomye Muagano Jipya, utakutana banatuambia mu Efeso sura 5 mstari wa 19. Uzasanga mu Efeso ibice 5 umurongo wa 9. Aseme tumwimbie Mungu. Haba ngo turirimbire Imana. Tuimbe kwa tenzi. Kandi turimba indirimbo zo guhimbaza mu mutima z'umutima. Na zaburi. Na zaburi. Zaburi zenye tuna banasema tuimbe si. Zaburi bavuga ngo turirimbe twebwe. Haiko zile za Daudi. Ntabwo ari izi za Daudi. Hizi za umu ni za Daudi. Izamuna ni za Daudi hano banditse. Ntabwo ari izi twaje kuririmba. Atukukia kuimba za Musa. Nta nubwo twaje kuririmba za Musa. Atukukia kuimba za Miriam. Nta nubwo twaje kurimba za Miriam. Atukukia kuimba za Asafu. Nta nubwo twaje kurimba za Asafu. Tulikuya kuimba za Kabene. Twaje kuririmba za Kabene. Tukuko byenye Mungu alifanya kati ya Kabene. Yakoze kwa Kabene. Kwa hii miaka yenye napita. Mu miaka yatambutse. Tulikuya kuimba zaburi zako. Twaje kurimba zaburi yawe. Mungu alifanya juu yako. Nagukoreye mu buzima bwawe. Zaburi zenye tunakuya kuimba. Zaburi twaje kuririmba hano. Ni vile vyenye uliona. Ni bya bindi wabonye. Vile vye Mungu alikutendea. Bya bindi Imana yagukoreye. Mwaka 3. Imyaka 3. Bamwe atuingie mu kanisa. Bamwe tutinjira mu rusengero. Bamwe atonane hivi. Abandi tutabonana gutya. Juu ya gripe. Kubera gripe yari yateye. Suimbe zaburi leo. Waririmbye zaburi koko. Leo ni siku ya kuimba zaburi. Uyu munsi ni umunsi wo kuririmba zaburi. Haleluya. Mungu iko anachunga tumuimbie zaburi. Imana itegereje ko turirimbira zaburi. Kuko zaburi, hari zaburi zenye Mungu aliandika, Imana yanditse mwa hii miaka 3, ni imyaka 3 itambutse, ziko mu roho yako. Iyo zaburi ni mu mitima yacu. Uko na ushuhuda, itugire ubuhamya. Uko na ushuhuda, ufite ubuhamya ya mkono ya Mungu, ukuboko kw'Imana. Mungu alikuchunga, Imana yarakurinze, Mungu alikuokoa, Imana yakutabaye, Mungu alikupigania, Imana yakurwaniriye, Mungu alikukulisha, Imana yarakugakanya, Mungu alikuvalisha, Imana yarakwambitse. Haleluya, haleluya. Kama nyia mukuona, nimba mwe ntacyo mwabonye, siye tuliona, twebwe twarakibonye. Watu walikufa pale Bukavu, abantu barapfuye Bukavu. Tulikuwa tunaenga kubilio 7 twajya kukiriya buri munsi ngibidashira. Mungini moya, mu gace kamwe nikakumbuka, ndibuka siku ingine nilikuwaka hapa. Umunsi umwe nari ndi hano. Tulikuwaka kama ni mkutano. Hari igiterane kimwe gutya. Ndabakumbusha nyimbo mwa mulimbaka hapa. Agiye kutwibutsa indirimbo yaririmbwe. Inyuma
inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, hejwe n'Imana itakwemera ko urenganwa. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Haleluya! Haleluya! Mungu aliandika vitabu mwa hii miaka 3 ya corona. Imana bitabo byinshi muri iyi corona. Kuko vitabu aliandika hari bitabo yanditse muri Kongo. Kuko vitabu aliandika Rwanda. Hari bitabo yanditse Rwanda. Ile ni mateka. Ibyo byose ni amateka. Matendo makubwa ya Bwana. Ni imikomeye y'Imana. Bwana alifanya mu maisha yako. Imana akoze mu buzima bwawe. Mungu alikuleta hapa. Imana akuzanye hano uimbe zile kugira ngo uririmbe izo zaburi. Batu bengine bazisikie. Abandi bantu bazumve. Baone gisu utazimba. Babone ko uziririmba. Mikono yako izimbe. Amaboko yawe ziririmbe. Amaguru yawe ziririmbe. Mwili yako muzima yote. Umubiri wawe wose uziririmbe. Nafsi yako izimbe. Amaraso yawe ziririmbe. Kama tuko bazima. Niba turi bazima. Kuko byenye Mungu alifanya. Kuko ari Imana yakoze. Mungu alituokoa. Imana yaradukijije. Haleluya. Haleluya. Na Biblia inasema, Biblia inavuga ngo wakati Paulo na Sila, muje Paulo na Sila walikuwa mugereza, bari mu nzu y'imbohe, haikukuwa njo turi ya kwanza banaona Mungu. Sibwo bwa mbere bari babonye Imana. Bakaanza imba byenye Mungu anabatendea. Batangiye kuririmba ibyo Imana yagiye bakorera. Balianza biimba. Batangiye kubiririmba. Mungu avumili yake Imana rero nayo ntigitinda. Atalijifichikaka. Nubwo yihishe. Bakianza kumwabudu. Iyo batangiye kuramya. Na kumusifu. Na kuyihimbaza. Yepeke na kuyaka. Yoni nirizana. Haleluya. Haleluya. Sasa Mungu akakia ile prison. Iza muri prison. Ile prison. Muri iyo prison. Ilikuwa ndani mabeto. Harimo ilikuwa kana milango ya chuma. Hari miryango y'ibyuma. Mungu iko na nguvu. Kuko Imana ifite imbaraga. Kushinda beto. Kurusha beto. Kushinda milango ya chuma. Kurusha imiryango y'inzugi z'inzuma. Kushinda leta yenye ilikuwa kana. Kurusha leta yari iriho. Kushinda na basoda balikuwa kapale. Kurusha n'abasirikare bari bahari. Mungu alipenda ingie mule. Abantu bashaka kwinjiramo. Nyimbo za Paulo na Sila. Indirimbo za Paulo na Sila. Ziligusa Mungu. Zakoze ku Mana. Mungu akakuya. Imana iraza. Kwenye kuko nyimbo. Harano indirimbo. Kwenye kuko sifa. Hari guhimbaza. Mungu anakuya. Imana igiza. Mungu akakuya. Imana iraza. Kale ka prisoni ka kidogo sana. Ako kagereza kari gato. Hakangiweza supporte uwepo ya Bwana. Ntabwo kwihanganira kwakira uko kuramya. Kubaho kw'Imana. Ile uwepo ya Mungu. Uko kubaho kw'Imana mwiyo gereza. Ikapasula prison. Kwasa tuyo gereza. Biblia inasema tremblement de terre. Umutikito. Umutingito uraza. Tremblement kapita. Utingisi gereza. Tremblement tapita leo. Umutingito uraza. Gusa mwenza kwambia tremblement tapita leo. Umutingito. Gusa mwenza kwambia tremblement tapita hapa. Bwira mugenzi wangu uyu munsi wa mutingito uranyura hano. Tremblement tapita hapa. Uwo munsi wa mutingito uranyura, umushitsi uranyura ha. Tukiimba zaburi leo. Umushitsi uranyura ha. Tremblement tapita. Nituririmba zaburi umushitsi uratambuka. Tukiimba zaburi tremblement tapita. Nituririmba zaburi hano uratambuka umushitsi. Sema amen, sema amen. Ile tu mkono ya Mungu ilipoingia mule. Uko kubako gusa kw'Imana kukinjira muri gereza. Kuzana umushitsi. Mungu angeingia kamune. Imana yarahinje. Iyo Imana yose yinjiramo. Mukono yake tu. Nukubako kwayo gusa kwagize. Ikaleta tremblement. Kuzana umushitsi, guhindisha umushitsi. Kila kitu. Ikintu cyose. Kenye kilikuwa negatife. Cyari kidashoboka. Kenye kilikuwa contre Paulo na Sila. Cyarwanyaga Paulo na Sila. Jo kiliteseka. Cyose cyarababajwe uwo munsi. Misingi ya prison. Urufatira rwa gereza ikatetemeka. Rwaranyeganyeze. Bifuli. Ingufuri. Na shene balikuwa na bafunga. N'amashene bari bafunze. Zikakatika. Byose biracikagurika. Haleluya. Katika kuimba zaburi kuna nguvu za Mungu. Kuririmba zaburi harimo imbaraga z'Imana. Mungu ametuleta leo tumuimbie zaburi. Uyu munsi yatuzanye ngo tuyiririmbire zaburi. Kuko mwenye anaweza imba leo. Hari umuntu waririmba none. Anasifu leo. Agasimbaza. Anatoka hapa. Akava hano. Anakutana mujiza kwake. Akagera iwe ahasanga igitangaza. Mungu anaenda mu mwake anatengeneza vitu. Agasanga ari ukuboko kw'Imana kwakoze mu rugo. Unaweza imba. Ushobora kuririmba hano. Kama ulikuwa na gonjwa kichwa na wari urwaye umutwe ukumva umutwe wakize. Batagukozeho. Ulikuwa na pepo kuligoti. Wari ufite umudayimoni ku kuguru.
kuimba na kusifu amudayimoni akiruka. Juu sa Mungu anakuya kuko iyo Imana ije juu ya sifa zako kubera guhimbaza kwawe no kuramya kwawe, vyote vya shetani ibikuriho byose by'abadayimoni kwa binakusumbua byakugeragezaga ntibishobora kuguma aho Imana iri. Mungu anakusogelea iyo Imana ikwegereye kuko uri kuramya ukanahimbaza, ya shetani binakimbia, ibidayimoni biriruka, wewe unafunguliwa. wowe ubohotse. Sema amen, sema haleluya, haleluya. Nimalize kukukumbusha kama reka ndagize nkwibutsa ngo muri Bibiliya banatuambia haratubwira ngo kama tusifu Mungu, ngo duhimbaze Imana, tutukuze jina lake, dushire hejuru izina ryayo. jua nini banatuambia tutukuze jina lake? Impamvu batubwira ngo kuki twashira hejuru izina ryayo? iyo bavuze ngo izina, manake banasema tabia, baba bavuze ngo imico yayo, imico. Majina ya Mungu, amazina y'Imana ni tabia za Mungu, niyo mico y'Imana. kuko zile zinaandikwa mu Biblia, hari yanditse muri Bibiliya, me kuko zenye zinaandikwa mu moyo yako, ariko hari n'indi mico yanditse mu mutima wawe. ndakamata mfano yangu, reka nanga urugero rwawe. mie nilikuwa kana probleme ya ligoti, nari mfite ikibazo cyo mu ivi, ikayala maji, ivi ryuzura amazi, bakasema baende bayikamua, baravuga ngo bajya kuri kuryumutsa, baende bashote ile maji, bavoma ayo mazi, na bakasema ndabakia kilema. bambwira ko nzaguma ndi kimuga. Nilivunjika juu ya bukaramusi, nari navunitse kubera gukubagana. ile wakati nilikuwa ndeba mihindi kwa babake na huyu, yajyaga aza kwiba ibigori wabo huyu. Sasa nilikuwa niko jene, yarakiri umusore, niko napiga mashite, mimi akajya kubita mashite yo mu birere, ninageuka mara 3, agahinda mu kinshuro 3 mu kirere, nikapiga hii mulikoti, agarutsa kubita ivi hasi, ikasambarana, byose rirasambuka, akakambegu kaumu katkatoka, akagufa kumukavamo, akapanda umukacheza roho, byose biravamo birajegera. juu ya kuogopa baba nikafichika, kubera gutinya se arabihisha, akakuwa najikamula bila kutunziwa, akajya yikandisha wenyine, mwisho ikakuwa nalamuka, biza kuza kumugiraho ingaruka. me hapa, ariko hano angali reba ukuntu bimeze, na pantalo na nikamata bi, ni pantalo imufashe neza, hakuna mai, nta kibazo, nta mazi ari. Sasa Mungu, Imana ni muponyesha magoti, ni ikizi amavi, njo jina yake, niryo zina ryayo kuri we. Mungu, Imana ni mwenyana inuwaka munyonge, ni igishira hejuru uwabuze uko agira, kuko we yari ikirema, akani inua. Imana iramuzamura imushyira hejuru. Mungu, Imana anayuwa bakosefu, igimenya bakene, na anaitata batoto ya balozi, igihamagara n'abana b'abarozi. naoneza kuwa na majina ya kumupatia, na ushobora kuba ufite amazina menshi. ile tabia yenye alionesha kwako mwa hii miaka 3 ya corona, imwe mu mico Imana yakweretse muri corona, njo jina zote amupatia, aba ariyo mazina wita Imana. Mungu atubariki. Imana iduhe umugisha. Amen. Amen. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.